Asante sana. Ukana uko kongethia. Soka halika jini. Madam namuri akure Baraka Smile. Sudi tiguo. Yes, wako pale. Nimo kohota gutethia kongethia. Utasaidia kongethia? Yes, we can. Na mureciria mugwika atia niguo ateithike. Kongethia igara wambite. Yes, how abarege. Hera ndio ndo aciana, hera ndio moko muteithia atia. Anaweza kuja Baraka Smiles. Kwanza akuje tupime meno. Lazima tufuate hiyo process, akuje kwanza examine, tupime meno. After tumepima ziende zitengenezwe, akuje tumweke. Yes. Kwa hiyo mutije guthukira mang'ombe o rimwe. Magego matiikira no nginya mabe mathimu. No nginya mabe mathimwa. Mathie mathondekwa nigetha ukitumwikire. Nĩ kũrĩ tũgago twa mbaũ tũngĩtia kwa Modern Furniture Pacific. Nĩ kũrĩ tũgago twa mbaũ. Koguo nĩ wĩkĩrwo magego hasa. Magego hasa. Nĩ wetĩkĩra nĩ mũgũteithia kũng'ethia. Nĩ organize na Dr. Ruth. Yes. Okay, tumuthondeke na I'm sure tutamfanyia for free. Haya, wewe for free. Wapi kelele ya Baraka Smiles? Wewe kwa iguru. Kwa mwana juu. Mimi weta wote. Mimi wa elimu. Mimi wa elimu. Na hapa ya kwamba. Nitahakikisha. Kong'ethia. Hata ng'ethia ovyo ovyo. Anakuja saa hii. Ndio tumsaidie. Akuja hospitali kesho. Apimwe mang'ethia. Ndio aweze kupata kamutu. Ewe Mungu nisaidie. Ndiye na kong'ethia rikushire. Ndiye na kong'ethia rikushire. Ndiye yandikithie na. Enda pale haraka kong'ethia. Jeffasi. DJ George. Jeffasi arikia turehe mundu gwitwo Karago niguo sindio ru Karago ka wewe na bia unjikirie kini gucokeria twende kazi. Wapi kelele ya Jeffasi?